Kini gede kiri kibala qualify participation akan ke FIFA World Cup arhajar arpun Rio kaban salong habnai Jun. Kata Rio teli napok kon ke Kaflik jong ke kontinen North America. Kita kilong ke Kanada, ke USA, ke Mexico, ke Panama, ke Haiti, pat ke Curacao. Man Rio teli napok kon Mebol League jong ke South America kontinen. Kita kilong ke Argentina, ke Brazil, ke Ecuador, ke Colombia, ke Paraguay, pat Uruguay. Berkan Rio teli di napok UEFA, kiri napok Dewa Europe, pat kibabun tam kiri kiyok napok Dewa Europe panish mentah hak World Cup. Bat kita gilong ke Austria, ke Belgium, ke Netherlands, ke Croatia, ke England, ke Portugal, ke France, ke Germany, ke Spain, ke Norway, ke Scotland, ke Sweden, ke Switzerland, ke Bosnia Herzegovina, ke Turkey, bat ke Czech Republic. Bat Shipotli kita napok Dewa Afrika. Bat kita gilong ke Algeria, ke Cape Verde, ke Ivory Coast, ke Egypt, ke Ghana, ke Morocco, ke Senegal, ke South Africa, ke Tunisia, bat ke Congo DR, lani ke Democratic Republic of Congo. Bat kidan kendai teligi tim napok kontinen Asia, kita kilong ke Japan, ke South Korea, ke Iran, ke Qatar, ke Saudi Arabia, ke Jordan, Uzbekistan, ke Iraq, bat ke Australia. Hagajing Shisha ke Australia kamdai napok Dewa Asia, hendrai hagajing yakum kontinen Cup bunsin kalak kai bit napok Asian Cup. Bat sakawai degari napok Oceania kadai ke New Zealand ke pelarung syak FIFA World Cup arhajar arpun Rio. Haga grup A kadon ke Mexico, ke South Africa, ke South Korea, bat ke Czech Republic. Haga grup B kadon ke Kanada, ke Bosnia Herzegovina, ke Qatar, bat ke Switzerland. Haga grup C kadon ke Brazil, ke Morocco, ke Haiti, bat ke Scotland. Haga grup D kadon ke USA, Paraguay, ke Australia, bat ke Turkey. Haga grup F kadon ke Netherlands, ke Japan, ke Sweden, bat ke Tunisia. Haga grup G kadon ke Belgium, ke Egypt, ke Iran, bat ke New Zealand. Haga grup H kadon ke Spain, ke Cape Verde, ke Saudi Arabia, bat ke Uruguay. Haga grup E kadon ke Germany, ke Curacao, ke Ivory Coast, bat ke Ecuador. Haga grup I kadon ke France, ke Senegal, ke Iraq, bat ke Norway. Haga grup J kadon ke Argentina, ke Algeria, ke Austria, bat ke Jordan. Haga grup K kadon ke Portugal, ke Congo DR, ke Uzbekistan, bat ke Colombia. Haga grup L kadon ke England, ke Croatia, ke Ghana, bat ke Panama. Bat ke jilak kai kandai haga kat ar telip Jun. Haga por kat ar lai po AM siteng miet. Bat ensal kai opening da ke Mexico, Asia ya ke South Africa. Bat ke bandero hari Mexico. Bat kumta parlok pigi bas ngutenat ban pek di football. Pin se Christian ya lagi jong ki tim ki bapis ngutenat. Bat ngin saya pek pat ya kan new updates kuble shibun.